Hello, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Sa inggiro kaam lukemon me kasanaol kun. Okay, magsyukol ni hadja si kaam si iye me pag-join binto si me page se. Duk si me baahu kainte tuo. Duk kemon ni kaam iye me mag-follow to si page te. Duk mag-like, duk mag-share to si page te. Magsyukol si kaam pinaik ka. Murah-murahan bang pa inisab magsasong kita bi ekaten bin tuo duk isab magsasong ekam pag price ten bin insyaallah mi load bisan ni hadja mi load ubus bang pasal mi untukan ten bin continue iye kahaba eleo dambua tigilan gay tauntok bin ini nang naisabinin para si part 6 na iye si part 6 na iye ubus enem letter iye Bisaya kan do datig tang 50 load Pilipinas price nin sine maka tuun an share nin sayen do magsyuko si kaam si me painte iye maka winner di bahangin nilay magsyuko si kaame congratulations si kaam okay tiya ne bakas ni kumian magpabuo para si price bin okay magsyuko. Okay, tiya ne resibo bindayang. Congratulations si kaam me winner line. Tiya ne first winner, second winner, third winner. Magsyukol ni hadda si me pagkahagad bin. Inshallah nga tao sa kita bisamin-samihan si me pasami price bin. Si me ga pe makapag-follow to mag-follow ni kita video mag-share kita bi paek ka dasa ka am jumo mayaman ako ni hadja lo ni hadja maglabaran si me wall ka Facebookan pegenya lola tadi kahaba ellew duk abangan ni hadja masiniya lola tadi birabalik dumentaman ellew jumaat miyaan iye pag cut off ten bin niya lola tadi pabalik insyaallah daka am susi masih kaam palola ko kemon balik duk simi kaam mania YouTube nen dakay patanon kita bi insyaallah niya YouTube channel ko bang makajari si kaam mag-subscribe ni kaam to si YouTube channel duk kita bisigi-sigi ngalami magsyukol ni hadja si kaam kemon IME candidates kun congratulations pabalik dasa kaam jumo ko ni pinainlay masini lola tabi pabalik duk congrats duy sab si kaam me mamatuk mangga mangandaagin ko runia oras bingandaag duy sab pabalik me tuan me dayangi mawi kita bi balik do kita bi maglola si Dambuli okay magsyukol boy malasa.